guys! Welcome back to my channel. We are here now at Beach Asturias. Kasama ko ang family ko guys, pero nauna na sila. Ako yung naiwan. So tara na guys, samahan niyo ako. So here is the view guys. Ayan. May mga ano din sila dito, may mga souvenir. Pwede kang mamili ng souvenir. Ayan, dyan siya banda. Ayan. Tapos may mga pa-barbecue din po sila dito. Ayan, pwede kayong mag-picture taking dito. Ayan, pwede kayong mag-picture taking dyan. Oops. Ayan, welcome Asturias Beach House. Super, I love the view. Oops. Wow. Napaka-relaxing ng place. Yan, dali dito yung table namin guys. Ayan, ito yung baby ko guys, oh. Hanggang! Yan! Hanggang! Say hi, hi, hi! Hi, Langgang! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Ayan. Meet my ate Jaro. Oh. Hi ma. Hi. Papa. Hindi siya gamitan. Hindi siya o. Hindi siya gamitan. Oh. Yan. Hi, te. Hi to my Oh, Julian. Hi, hi. Hi, Julian. Hi.